بله تماشاوان نیجا هم گوتنین هم هلوستا دولت باحچلی مروف ببیجه سروکی مهپی کوچو دست خدا هف سروکین دم پارتی و پارلمانترین و هم جی آخفتنا ایرو یا سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان دم مروف تخسر هف بگومان مروف دکاره بگیجه و انجامه کو دخوازن گاوکه باویجن دخوازن خونیزی کی کردان بکن دخوازن خونیزی کی دم پارتی بکن اما بنی رنکات دم پارتی و که بچاواهی شیروه دکه برای سینان چیفت یورک پارلمانتر دم پارتی وانه نها لگل میه دم باش برس دم باش سرکتن دخوازن جواره که سینان هون وان نزیک بونن دم داوی لهمبری دم پارتی دنوا پارلمانتو ده چاوا د نرخینن گوتو بیجه که وها د ناوا وده جی هیا کو دبا پیواجوه که نو دست پی بکه؟ گلک سپاس دکم ده سری ده از دخوازنم به دستور اول در حق بجارتنا هرم کردستان ده گوتنا بیجم اما بیست جوتمه بجارتنا هرم کردستانی هیا هم هیوی و باور دکم که چقاس نابر پارتی ندا ینگشی نقاش رخنه لسر هفته هرن لسر مثلا هالبجارتنه جاردزی سپاشی هالبجارتنه امریکن کیجان پارتی ما زیرا کرسی بگیره آنکیم کرسی بگیره جاردزی او ونایا لپاشی هالبجارتنه لپارلمان هرم کردستان دا او ونایا هلوسته و ونایی واقعا و ونایی سرانسر پارلمان کردستان دا دنیا جی بگره بانگا ما اول کیجان پارتی مسئله که برای سر کرده او بشکل دموکراتیک لی رشگرانه گرک پارتی نه سری در پارتی مزن همو پارتی نه باشور و کندن هر وقت که اتفاق بگیرن از بخوازم سری در وی رژیم بانگا ما اول بله کرم که ام بگرن سر مثلا وقتی بین پیواژی هندور یا کردستان باکور یا داوی یا هندسه ترکیه لی نه گوتن گلک هنن دین گوتن سیاست کرد قادر کرد از 10 ساله جرباندن وان هست تجربه وان هنن devlet چه وقتی که دکه آستانگی دکه نقابه کم مزن روی خواب دیگری نکرده دست خواب درجه کرده دکن دوی کرد برای منن دوی هم دخوازن هم آشتیا کن نخوب بیک بینن و هم دخوازن دوی یا مسئله هستن برای که آشتیانه چاره سر بکن لی گاب نات آفتنه بله برای کومر از گاب نات آفتنه وقت کومر هاتا آوا کرن گاب نات آفتن گوتن هبون کریارتنه و جاریجی و وهابه کک سینان نه قنات ما اول که شما او گوتنا هاتا زمان نوسا بله عندن سروک مهپه حتی ایرو قد در حق سیاست کرد در حق دمه دا یا هدفه دا قد تشتکی و کمین دنیا ارنی نگود رخنه گراند کرن سروک کمار زیدن و گریجه اردوغان هم بین در حق سیاست کرده تایبتی هدفه را دم پارتی را رخنه گراند کرن ایرو دویجین که لحرم ام دخوازن آشتی چه و ام آشتی ناخوزی ام پیک بینن لحرم چه تعلقات بونن هم دزانن مثلا شر اسرائیل و حماس ایرو گیشت حرم لسر لبنان بو شرکی حرمی لسر به وکم بین ایران سروکمار ایران گوت یکیتی اگر ام یکیتی خواه پیک نینن بویرک چه و احتمالا که و کم بین اشته آذربایجان، کردستان، خوزستان و کم بین بلوچستان دولت خود سب خود شکل. بله. جبور دوی ام یکیتی خود شکل. اگر یکیتی بفهم دکن جارد او چوا بین فارسیه دا دولت ایران به حشق بشوپینن او شکل مزنه. اگر یکیتی دا گاوه که باوجود جبو و کم بین ایالات کردستان، آذربایجان، خوزستان و کم بین بلوچستان گاوه که باوجود هر زمان دا ام بین ماخو ایالات زیده بکن او باشه. بله. لترکی زیر شاشی رسد
سری در سر ایران سر سوریه شهر اسرائیل او مترسیه که مزین همین زمان او نراست yani İsrail bu salek nıkanı 606 kilometre gaz esrafı bike evara embejin Türkiye taluke bike gefal Türkiye buka ev nerasa da kazın hındır siyaset hındır لسر مترسیه İsrail سراست bike yani ev jî beşek ji wê serrastkirineyekek Sinan dixwazin bi awayekî taktikî dîsa nêzîkî Kurdan bibin? Niha mesele çi ye? Hûn dizanin Amerika û İngîlistan û İsrail sê tişta dixwazin rojhilata navîn têk bînin. Yek dibêjin ki em dixwazin hîlala Şîa têk bûn yani wek piyê hîlala Şîa em bên Hizbullah, Hamas wek em bên Husyan vana bê tesîr bêrin. Hilal Şia li tesîr evî li ser em bên herema rojhilata navîn kêm bikin, biqedîne. Alman şehre, ya İsrailî ne, ya heta Rojava, ya Amerika, ya İngilizce. Du dixwazin îtifaka İsraîlo devletê Ereban yê Sunîya pêk bînin. Belê. Tisê dixwazin rêya ki aymek li Hindistanê digije Avrupa ve xetê vê rê bi armanca hurde hedefê sereke da wek paqij bikin. Zatî devleta Türkiye di serî da dinya digotin projeya rojhilata navînê ya mezin Büyük Orta Doğu projesi. Şîrîgê wê bû ew her de armanca sereke zî zatî em bên armanca bopê bûn yani Türkiye çima evlehê li ser evî dixune em fam nakin. Mesela Türkiye çi ye? Cadin ser Kurdistanê metirsiyê dîne ziman. Yani acep divê rojê da xuseriya Rojava statûya xwe ê bike fermî. Yan zî wek em bên federalizma Kurdistana here acaba gavkê pêş de here ya nere metirsiya Türkiye zêde ev e ji bo vê ditirsiye vê talaka dûniye ji bo wê vediyêre hindirê Kurda divê em aşkar naxwe çekin. Kurdistan te saran divên aştî lê di navbera aştî da navbera yekîtî da ji bo Kurdan çi heye? Yekîtî baş em dixwazin yekîtî çekin. Em dixwazin aştî tê were aştiya naxwe tê were ji bo gelê Kurd. Eger maxwe zinwan te nebe. Belê kerem te. Kek Sinan eger hatû bi rastî jî pêvajoyeke nû dest pê kir yan jî xwestin dest bi pêvajoyeke nû bikin. Dem Partî ji vê yekê re amade ye ji ber di hundirê parlamentoyê de wê zêdetir bi Dem Partiyê re danûstendin çê bibin. Hûn jê re amade ne we gotûbêj kiriye şert û mercên we diyar in zelal in? Ez yekê bi navê Dem Partiyê naxim, bi navê xwe biaxim. Qanatê xwe bijim eger pêvajoka nû ya aştî ji bo Kurda pêşniyar bikin bêjin em dixwazin va mesela Kurd binin rojevê em dixwazin mesela çareser bikin. Qanatê me vekî Dem Partî amade, siyaseta Kurd amade. Belê serî de ê bêjin tecîtê serûcalan rakin. Rastiyeke gerek rakin vê tecîtê serûcalan. Di dûyê wê ê bêjin wek em bên li ser girtiyê me siyasî hele gavekê bavêjin. Bê heq bê xwe hundir da dêlin. Sisê wê zimanê Kurd gavekê bavêjin. Zimanê Kurd hin qedexeye em nakin di meclis de zimanê Kurd baxin. Parşiyê pêvajoya wek em bînin çareserkirina Kurd were rojevê wekî di daxwazê gelê Kurd çi dibin çi newin ez bawerim ki Dem Partî û siyaseta Kurd wê lê de amade. Lê tenê bira siyaseta Türkiye İttifaka Cumhur bi rastî ne bi taktik Türk dibêjin ev dikidin ala vere dala Kürt me ver nivete. Car dek em bên taktik li Kurda nenirin Kurd 100 sala evna ceribandin. Êdî de orada wek em bên tecrübe girîn girtine. Belê, kek Sinan gelek caran siyasetmedarên Dem Partiyê ji bo çareseriyê îmraliyê weke navnîşan diyar dikin, nîşan didin. Yani dibên eger hûn bixwazin pirsa Kurd çareser bikin,
بچن ایمرالیه لگل عبدالله اوجالان رونن و دمه دم پارتی چما هیا مادم ناونیشان ایمرالیه و ایمرالی جیش خواه دبن دست حکومت و دولت دیا هر کلیا بخوازد کاره بچه ایمرالیه و هفدیتنام بکه و دمه هبونا دم پارتی بیواته نابه بدیتناوه به نیشاندانه gerek ev mesela başvuru Afrika çeva kongreya netevi Afrika'ya başvuruya bu ne olsa o mandalarındır da bu mesela çaresilik hakkı zaman Mandela bu kongreya netevi başvuru Afrika behevrat kalktı. Beli. Ger Müslüman Öcalan emret nekir. Bira Öcalan bu müzakereye sereke baş. Le çeva Mandela vekili bu Afrika kongreya netevi Afrika rehabu دوت سری دست پیشنهاد روان بسیم اونا چه دبیجن برنامه و پلان و دخواست روان چیه گرک کردستان باکور جی به شکل کی وسا ام بیجن مخاطب چارسل کرنه سر رسمار. بله گلکی سپاس برز سینان چیفت یورک پارلمانتری دم پارتی وانه تو میوانه مبوزور سپاس. سرکتون دخواستم.